he made it possible. The victory that we have chalked today is an emphatic victory. It is a victory for the grassroots of our party. It is a victory for the delegates who voted today. It is a victory for the country. I believe that we have embarked on the journey towards winning 2024. For way Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia attending current way amra na party no chese and since so nina me hunu se wado na ready kan wado na manu dodo no a wotebire ni se tebrinwa na na osrese wo monko mum se afrukrum ade sense be se ase watimi wakame sa ba we a wo mo ekokoto ye emu nketu akra no ni kwa se dinchichemu bia eba party nim na opani oda MPP amanyuko no asantema say chairman Bernard and Chibosiako esre nipa duno a akane nyina se beya baby ekeka kono omo enter Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia chi no munyina enko 2024 elections no na so mo kabo musa no a ebeboa ma hodira ba mama penida da John Dramani mama mo ne kwakosi akan 2024 elections no chese onko ye dombia mfa ma wunum yewura chema wuntumi. You know, Chairman Sabus said it. He said that Alan, come and be a lot of people was insulting Honorable Chairman Sabus. You know, you see MPP, we have the most popular people. Nana Kufuado, Bawumia, Kennedy, Achapon, and me myself. We are the most popular people, either you like it or not. Maybe you are more popular than some of the names you mentioned. I don't want to say it, so I put myself in the last one. You see, so if these people, these four people, you are competing with them, you should be careful. So the time Honorable Chairman Sabosu was given offer, if you accepted, people like us, we would have followed. Why didn't Alan accept what he said? You see, sometimes it's not only about you, it's about the people who follow you. Sometimes it's not only about you. What did the people who Observe to way a regional chairman, Ashanti regional chairman, the MPP Amanjuku, no better than Tribusi Aqua Donoa, and Salman, and chairman won't too many attending Canonina, a party no about Mokoko 2 years, and so a buyer, and watches Oko MPP Amanjuku Musia, a run more bed night pay, and I just say, oh, a domnina, a do one machi, and a mampeni, another Danko Kufu Adonom, and a Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, Iraq Kennedy or Hine Japan, and on no chairman won't to me no, a kahon a B. I'm saying, Guswa the more MPP Amanjuku Mona, you found too many, say NPP Amanjuku church for penny. Yira Justin Kodia from Pon at the Krataba Bontain Emma Busia Kratadina HMO and say Yira Kennedy or Hine Japonwa or Yamra Swijanima this year won't see Mantemon Titru and a Ascent Central about to Empesia Sono Abusia and Antiti Abatua Ponoso say Cecilia party impeding for sama no edino eco party no disciplinary committee enim enyo nonko obi etese Raphael Safo Patrick ya abusiafo wo ye opani oboabo adoma no titiru mabuno anoma MPP Amanjuku no asantema sei wono so no impeding for sama no se omra impeding for enim sa so ena Charles yawo ado so no wono so impeding for sama na sa Musa Sulemana wono so impeding for sama na sa ena hopes na doye so emperinfo asama no se omunyina emra party ne disciplinary committee enim na omumechichire mu suni baby a womo eda na die na no memenda abato no ekoso no mu no na party ne emperinfo kire se eto party ne mra eto party ne nhese ya womo edigu akwamu ntie be ya emperinfo no emra nipa be nan emra ne numukra ne sa omomra eye party ne emperinfo enim no meyi womo ho ano yera Kennedy ohine Japan de no eye sa video we ya abusiafo eda TV sui ya di pakra no ne kasa ne de ono na betimi akire ya no wo kase wo promise man penin na do dan kwaku for say obema no
showdown baby bi obesia ne bia no wona ne de bebom sa so na vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wo hye ne boss obema no showdown pa baby obesia ne bia wona de bebom ne ade na sa enkomo no a na Ira Kennedy ohine Japan edi no na party ne mpedimfo kire se na dance ye kro no ene ne nyina so nti a wode eye sa de no ombe pese wode ebebre party the disciplinary committee no mo afifi mu ene nam so ma se ene mo kasei nipa benum Raphael Safo Patrick, Ashanti Regional Youth Organizer, Charles Yao Ado, Musa Suleimana, Hobson Adoye, and the Honorable Kennedy Ohine Japan. Yasama Womunina, so Mishia Party no and penning for. Yet was so na ye de more a concern fufrum. Na see no more case or don't for ya domoa a year atraye him patayen pataye hons and some edicumedi be or matudin say automation supply and distribution of Premix fuel. One more edition so Elmina Bontesun 50 mantel monabusia. Ningina a year say petrol ni diesel ya ye papanama farefo no one more edicopono so equi namni adiadeno and I'm paying for ye and say be an enquest bia ye de quaco money per cubia. Woman begia kenten so na ombetima chamo bi anya bi nti na nam so man penifo yes anhyehe we ya yetete na kire se odofo ya domechna vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ene empenifo a wo fisheries and aquaculture ministry hono beko na sade we wono akwakopa hontuma opani Jojo Solomon board member e wo fisheries commission woni ye di nkomo echichi mu se na ibisi aye adwuma fapa from all walks of life outside the industry would want to come in there, and mostly a lot of them have succeeded in coming in there. Be the political, activists, party people, favorites, party sympathizers, some MCs, DCs, all over. I mean, it has become a source of worry to some of us, the chief fisherman, the former chief fisherman. I know there are a lot of lapses and that people were cashing in on. Some are the fact that we don't have the regular machines to dispense the fuel. We use buckets, and therefore a lot of the LBCs do the fishermen in. It has been a source of worry. I have served on the Premix committee for 4 years, and I had constantly drummed home the fact that, look, fishermen are being disenfranchised when it comes to value for money when they are buying the fuel. Abzafo we ayo penny Jojo Solomon wa abusia wo ye penny pa ba kwa board wa fisheries commission omodwumedie so no waka ho bie na wo chechense mu kakra de ekire ye no ye nto akase ye no so mamona ye famo enko atoye mantem mu na abusia si ye no mo kase ya posifo epemrantie be enan numbia wo mo obeka hye so na wo twa wie na video bi hyase se etwagu wo social media ne so na ne nyina akwa mrantie be enumbia chese so makwa ko ditu adro se ede ade na chese tumi be na wo manyewu se de ade o na chese video no mu no chese kwabrane bi kutatu ye tuo na se wo kire sai wo to nto na oto ntimi nkuno wo to ntimi chese wo agragra sa na chese ten abuziafo na abranche ne da form 19 memamra chese na akwa ya asem foforo na sa video no a etwa go social media ne so no na entity abeto Sompa FM nsɛmtwe pono so kyerɛ sɛ aposifo fifi mu ehwehwemu a yekobi ase abrante ba ko wɔnom akyere no yɛse wadi mfie bedio no enwoto 28 years na aposifo akyere no na ɔmo no ewieye no wɔmo kyerɛ sɛ enipa beenum a na ɔmo ka no ho ewo video num ma omo saade no kire se aso ma de duro tutu ntimi mono ntimi nkuno ntimi nka no ene ade no saa mrantie num na ka no ho nyina de omo ho akanwura ma bisine aposifo kire se omo akiri egusu chiri epe wunum a womo enya wunum na womo kire se etuo na eto ye no abranche bi efre ne se amokodwo ya dodo na asarma ne se malam wono ena chese etu no etin na chese oda honomo won nan a wantimi anye be ma bie wa anye ni pa bie obusua na aposifo de kra masa mrantie enum ya wo mo adwane se so mo mpene to empeno no a wo mo ankasa
emfa wo ho emre aposifo omo ankasa emfa wo ho emre aposifo anye sa dia na ne be bi omo hye bia aposifo no e hye omo bose wo mbeti wunum omo ti omo soso a omo ensa be ka wo e de wunum akwa emra na busia we eye video no a ye ka ho asem no na abrante no wo bubu hwe no and wo bubu hwe no ni nyina ye se wo se wadi adru nti otutu no a e bon sa no and walk on mu oziafo eti we ya krata posifo dia babonti asemi ye ni edieche de befra to bia no ye fa enkamemo ye to so yaguso ademo ato e mantem hodomo na ye demo eko sehwi anwiaso traditional council na ofuria henke otoso mienu ye kuntini na ode futu ma se beya omonko momom se ye frukromu ade ne nyina ye se beye na mpuntu ebeba na abusu ewo mpatem honomo na ne nsem enie Wache ye ndamu na ye boko ye na ye ne ayazu na ye mu ka bo ye fiche yo ye ko ha ye ko ye che ye ko bonu yo ni abonzina dia basi ba yo sebro ebro abonzina ni yo lo na ni ga ko yo na ba ka bo ye basi ye ma ko bo ye che ye ti dia ye ti dia sabe na mawenye sabe na mimi sabe na misika wati adumi ye nyame ye maha meka biku ne bia ngo ha ko cheda ya mabucha bise cheyo media amo de brama ye mboko ye ha ye bo na ye puna mbudu yo ye mabo zina mai amzafo we eye nana ofuri ahenke otoso mienu ne yete ne kana no akiri abankra chepani DC ya owo empotemo no yewura Godfred Kwabena Sante esoso ede kakra esoso Abzafo we so ya bankra chepani o won potemo no money yete ne kan ye nto aso ne yemfamra santema sei ye de ko atwema kwa ngoma baton pesu yaso na assemblyman o wo twede ye Franco sei and wosre IGP sentem para so se wa mane na nyentintia won potemo ho no mo a se de matwufo ene langas ababaje ne potemo no maboso otete amanfo no e ha dwene ehu na me amfakom na da ebaji wom no enkonkoye asempapa ye Franco say adesra wode etumpenifo enemuni motisi no in fact beye memre kakra na si afiwe mu no asonjue dia asonjue bima simemufo ene kroma aiwo atwmatwedie omunya fa ahudie kra esanse ntie ma mekanisa ne say sesi amino ka say na ya behene echese twede asase ne dia nanso me ya assemblyman me gina we me ka ni pa say 2013 emra na twaze na wanya ne ba bi ko ebesi di kuro bi wa ha no ha kuro no MP asatam na ote so Dr. Apia Kubi e handsome koto yewura otumfo anim ma yewura otumfo ka say asase ne ye twaase hene na ne dia emom kuro no de ba fo na ntahene ene chichiri kuro no enti ono na waso sidi kuro mu enti twaase hene metu ndi kuro no mfiri a na o mayi no mfiri a na mfa asomtwe mra enti ye de se de yewura opem so kan no nse twede asase eye na twaase hene ena ne dia ase se na ya behina tie simu a watensu a mfa se ka bohye ma twede ne yabe aba ma enkrofo mfudie ibi bi wo kra na the late twaase hene de me maaye a yewura opem so tumfo assign list 2006 adiama ebimo developers ebino na ya behine se eye fake list de kita wo mu ama eniema nipa na ye so about 10,000 blocks on nipa na twa wa seni nyina
Abzafo we assemblyman or war chedie ye watch makwangma baton pesu so asantemantam money etene nka no ye toaso na ohine popropo wo go mu afete na obriata otoso mienu e no de afutu koma Ghana ma de hye se brano no ye nteretene ya pomu e na beboa ama apomdire no ye nya bi o de sansame tudwa bra na adwumade kese bi ekoso no afahye bia afi bia wono mo edi e na ekoso de se afutu wi e ma Ghana ma de head worker ya shishe oka ye ahubakesi yedi na oyemide na oyema hwa de umemu ina no betumi atu something ya kotiti yempum exercise ya da no ya papa bruni beka de every 3 months no or there it me go check up na hwe wapu mutin in nesasunte in edue nana ma fu bi champagne to mafu na ye na be shemu yetu ya to santin ya kotinti yepom na chede oyada ose ifata nipa biara de ode tinti wa bom na se yare ba bi wo unipe biemu a etumi asensan nti no hia exercise ada no hia papa nti ine bia mi ma feteman obi biara afisiapa osane ya hye ya finance dan yawodan na ya shase ene da Abzafo we eye ohine popropo wo go mu afete na oboriata ya wotoso mienu ne yetene kanana omankrado ono soso wo go mu afete na akwasi kwansa esoso ede kakra soso papa me am jira every day bia no exercise exercise at papa and exercise so ade wom say o hospital kwa no nya diabetes on ba catch you say exercise yi diabetes every nipeduemu the best will be say on exercise and I bought for going so fufuo ni banku no yes say nuanu mo say omunja fufuo ni banku no mudi ni 4 o'clock going no and the 4 o'clock going ubenya nkwankwa anum nkwan na da na bonsuo na ere eda na yi free diabetes mu na diabetes ekunipa ewo atiazofo atasi so medama say Abzafo we esoso your man krado wo go mu afete ne yetene kan ye gina we so na no pay nsem ebobo no de be so mo no ye de mo asi ha ne asore ama man hene asa atena se bia de ache bia dwumadi ato asomedi e de nana ya bo amale bia boga da masema moniti a ade hia no pay ama machi if you rest day bio ewra show ka say ye na on to prot da